Oya basi mambo vipi bimeze bite mbere ko dutangira filime y'ubwenge ariko reka nongere nkwibutse ko ihugura akadomo.net akadomo.rwa ariho hantu honyine ushobora gukura amakuru ndetse ukanahakura amafaranga icyarimwe ushobora kwakura ubumenyi murumva ni ihugure akadomo.net akadomo.rwa na hano ugenda ukandika ayo magambo muri Google ugahita usoma amabwiriza ugashyira amafaranga agwera kuri 300 kugeza ku 500 ayo mafaranga niyo akwemerera kujya gukina cyangwa se gukora test iri ifite ibibazo n'ibisubizo byabyo bitatu buri kibazo kiba gifite amasegonda 12 iyo umaze kubikora ukabitsinda uri kwihugura bahita bagukubira kangahe kabiri niyo manota batanga ya mafaranga bashyizeho yari 5 bitaba 10 byaba 300 akaba 600 bimeze bitereka nze dutangire filime y'ubwenge nitwadu filime twiza reka mbanze namamaze mfata no ku mazi ubundi nze twikomereza Feliciano Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakiya akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho waba ufite ikibazo cy'BS aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Feliciano Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage kandi akarusho uguze PS tuguhereza garanti. Feliciano Auto Spare Part igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. JP Technology Computer Limited niyo gisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Muri JP Technology Computer Limited tugufitiye mudasobwa za laptop ndetse na desktop yabishya ndetse n'iza occasion kandi ku mafaranga make cyane. Tugufitiye hard disk yabi za laptop ndetse na desktop mu ngani yari yose waba wifuza guhera kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16 aho ufite ububiko butazigera bwuzura. Accessoires za computer nazo zirahari nko kuri mwe mukene screen, ama keyboard, mouse, VGA cable, network cable ndetse n'ibindi hakiyongeraho guhabwa garanti. Muri JP Technology ushobora no kuduhamagara kuri 0788 90 25 58. They say the holy water's watered down. Bantu mwajyaga mushakaho mwagurira ibikoresho bya elektroniki bya originali bazaniye igisubizo nta handi mugane Unique Nzai Limited zigezweho ibikoresho byazo byose iminzani y'ubwoko bwose amagare ya Skaza IBM telefone za smartphone ibikoresho byo muri salo nka seshe sterilizateri casque na laptop. Unique Nzai Limited murayisanga mu mujyi wa Nyagatare hafi y'amahuriro y'imihanda uzamuka muri gare n'umanuka ujya kuri East Africa University. Ku bindi bisobanuro mwavunyisha kuri 0789 16 78 09. Bimeze bite mambo vipi? Ni Scoving ibisanzwe tugiye kuhatwika. Bebe in Amazon company twasinyanye amasezerano buri gafilime kose keza kagezweho niyo ndwaye barambwira bati byuka nyabo. Bimeze bite mambo vipi? Ni Scoving ibisanzwe twikomereza ni za filime zigezweho 87 Amajyaruguru Productions. Bebe Inside every ballerina's heart. Sasa dutangiranye amagambo umva amagambo witonze bati buri mutima wa ballerina mimbere Beats the blood of a warrior. Haba harimo amaraso y'indwanyi ballerina ngira ngo murabazi ni babantu babyina mbene izo mbyino gutyo. In Amazon MGM Studio present Scov Entertainment ku bufatanye Turn pain into beauty. ati baragenda bagafata uburibwe bakabugira bwiza ako kaguru turakazi bebe Chaos akavuyo bakagahindura ubwitonzi buhambaye cyane ni benshi cyane baguteguriye nuko dutangiye filime yacu. Their bodies imibiri yabo ikoze mu buryo wagira ngo neza neza n'ubugeni sweat ibyuya blood amaraso sacrifice ndetse n'ibitambo. Ballerina nibo dutangiranye bari kudusobanurira ibyabo atari ko naga ari buri muntu wese ubasha kugera ku nzozi zabo. Bimeze bite mambo vipi? Akaririmbo dutangiranye n'abavagayo nuko bagenda babita ba ballerina nuko bafunga b'imishumi bayifungira inyuma kubera ko biba bibagora kuyishyira hejuru y'ikirenge. Kurikire filime witonze.
Miss Tona. Thorna, Tona. the case is in 2 days. If Bones will iminsi ibiri nibwo tuzajya mu kirori. take rehearsal seriously, Bona ibintu bintu natabifata biri seriye nzafata umwanya we. she'll be here. Akwiye kuba aranga. Bisi yati. Us can't afford a clock. Arakinnye ntabwo yagura isaha. Bari gusereza uwakererewe. Princess. Yahageze. Bite? Are we gonna dance or what? Turabyina cyane tubyina. Avayo uyakire ngo nago yabasha. Okay. 6, 7, 8 and 1. Dutangiranya bitoza bamaze kutubwira ibyabo batubwira bati ntago ari buri wese ubasha kugera ku nzozi zabo. Bimeze bite? Mambo vipi? Wumva ukuntu nanjye mfite morale. Bundi yari filime nye. Quickly. Twongere dusubire ku murongo. Come on, Grace. Grace. Rebe. Earth to Grace. Isi kuri Grace. Quickly, come on. Mugire vuba cyane twitoze n'umutoza wabo. Bimeze bite? Ngo bafite ikirori mu minsi ibiri bari kwitoza hakurino. Yeah. Bavayo n'utwo tuburyo baba bari kwikinira. Mwibuke mu gitondo turajya muri Budapest. Mubyine nk'aho ubuzima bwanyu bushingiye kuri ibyo bintu. Barabyina. Ni kwa kundi nyine baba mufite agatimu k'ababyinnyi muvuga muti tuzajya kuhatwika. Yes. Wait. Princess. Yutegereza ibyawe. You need to trust your sister. Ufite kwizera sister wawe. She will cue you in. 7, 8 and 1. 7, 8, 1. Bebe, komeza kubyinamo. Bimeze bite? Twa dufilime twiza. Everyone teamwork. Buri wese mujye mukora muri teamwork, mujye mubyibuka ibyo bintu. Yeah. Bebe. Ko babyina, bafite utuntu bibyinira ukwabo. Ewa. Nuko baba bari kwibyinira. Yeah. Bimeze bite? Time, ladies. Nicyo gihe bakobwa. Rebe. Hey, don't you know how to fucking count? Ariko se ntabwo uzi kubara. Barimo n'utuntu tw'udutiko. It's you. Ndikubwira nawe. You turn. Hindukira wa bicu. Ikintu. Want the solo? It's yours. Niba ushaka kubyina nawe ujye ubyina wenyine. Urabibonye birabi. Kubisira bicu. Sasa hano harimo agakobwa kamwe katavuga. Barakwerekana n'umukobwa we wirakariye cyane. Turi muri Leta Zunze za Amerika. Ngo bazajya muri Budapest mu gitondo. Kubyina. Yavaye n'umutoza wabo. Yeah. You shouldn't have hit her. Ntabwo ari ukwiye kuba bamukubise. Byaraga isida. Her face had been. Isura ye yagiye ku kaboko kanjye. Sponsoring you so you could compete, so Ababyeyi be nibo bakwishyura kugira ngo uzasoze. we try and break her. Basi ugomba kujya utangira ugatekereza kumwoba mbere yo kumukubita. Budapest showcase could change your life. Wibuke neza yuko iriya showcase cyangwa se kiriya kirori kizaba muri Budapest gishobora guhindura ubuzima bwawe. Ballet is a rich bitch sport. Ballet ni umukino w'abakire. I don't belong. Njye ntabwo nakabaye ndi muri ino mikino yanyu. Ni iby'abakire ubundi. Umukobwa w'inkubiswi. Rebe bimeze bite? Yeah. Nibyatinze dufata indege turerekera. Bimeze bite mambo vipi? N'abakobwa ngo bagiye muri Budapest mu gitondo cya kare bazindutse bagenda nuko nguko bari kwirebera kwino baba bagororotse cyane. Mfite utwuma n'iki nakubwiye ngo ni za filime z'ubwenge ubudakwiriye gucikwa. Yeah. Scov Entertainment mu minsi mike cyane. So you're sleeping, but Ndamba kubise website. after being rerouted, Rebe. they put me on a bus. Bankize muri bisi nsengere n'ukuri kw'Imana n'akana ko mu bakire ngo bagashyize muri bisi ni ikibazo ugasanzwe kagenda muri za limuzine. Rebe. Yeah. Bagiye muri Hungary. Yeah. Anyone smell smoke? Ariko hano muri kumva itabira. It's all been a bit of a nightmare. Flight Zari inzozi mbi. and the airport lost our luggage and now the bus is Indege down. Sorry. It's all been a bit of a nightmare. Zari inzozi mbi. Indege yacu bahindura icyerekezo ku kibuga cy'indege buri ibikoresho byacu. No, I assure you my dancers will be on that stage tomorrow. Ariko ababyinnyi banjye baraza kuba bahari rwose mu gitondo. But we are Ndetse na bisi yacu yapfuye. brute. Oh no, don't. Huye mutaza gutegura kudusimbuza wapi. My dancers will. Ababyinnyi banjye rwose bameze neza baraza kuba bari ku kirori. Miss Thorna. Bisi yapfuye. Town is only 2 kilometers. Bisi tono umujyi uri muri kilometero 2 zonyine. Well, the artistic director is very Artistic director Standing. ari kubyumva neza cyane situation yacu. Imodoka yabapfanye. And the alternates. Ariko bari gushaka abadusimbura. Yeah. Yego. I'm afraid they are. Mfite ubwoba ko bari gushaka abadusimbura. Girls, grab your ballet bag. Mufate ibintu byanyu byose. If we stay on this bus, Nituguma muri ino bisi ntago turi buze kujya muri kiriya kirori. Bagiye kubyina. Yeah.
bavayo bisi yabapfanye n'iza modoka usanga aba bantu batazi kuri Felicien Auto Spare Part barayitwara bagahita bayikora narababwiye ngo bahamagara ku 0789 sorry 10 umugabo yababonye bagenda bamusize arababwira ati ibirura bize kubababarira yebe bavayo bimeze bite bari muri Budapest cyangwa se bari kwerekeza muri Budapest sorry ni mu gihugu cya Hungary twakabaye twagumye muri bisi yengeye kwisubirira ni First she hates the bus, now she wants the bus. mukanya wangaga bisi none ushaka bisi I'm around you. uri hafi yanjye mabangamiwe You think there might be a hotel? dushobora kuba turigiye kugera kuri hoteli rebe twa dukobwa nyine tuba twirya ko mu bakire tutazi ngo ni ibiki imvura iri kugwa bagiye kubyina ngo muri Budapest bimeze bite baturutse muri leta z'umwe za Amerika I have any service. se hano umuntu waba ufite sa tubiri I just think we might be in a dead zone. kindi umvagira ngo turi muri zone y'urupfu bavayo Oh, hi. imvura iri kugwa bisi yabapfanye bashaka kugenda amaguru twakoresha telefone yabo Standing. Yuri. Trying to- Yuri Oddio yanaka. bareka batambuke suri hakuno I beg pardon. mumbabarire Butter. muvandimwe wanjye ntabwo yumva Confused. byabica byamucanze There's deaf, so I have to ndabyumva nanjye mushiki wanjye sorry murumuna wanjye ni ikiragi interpret everything. mba ngomba kumusobanurira buri kimwe cyose Gossip. How can I be of service? njye nitwa Osip ni gute nabafasha Need a cab. dukeneye cab yo kudutwara wabidufasha cyane Such beautiful creatures should not be out in the ibinyabuzima nkamwe byiza nabwo byakabaye biri hanze bakonje mwinjiremo imbere ni umugabo basanze hakuno ino bari kwerekeza Budapest bakeneye akamodoka gato kabatwara bimeze biti ukeneye kwiga imodoka uherereye ihuye Gwiza Driving School 078 0282079 baragutwara neza cyane bumva ihuye nibo bigisha abanyeshuri Decency, there's people gambling. I can't. tuma babona za perime muri make Guys, I'm getting a drink. rebe ibyatinze bano bazakuno yeah. hano harimo akaragi kamwe baje hano hari akabari gatwika kaba mu mashyamba bageze imvura iri kugwa nyine bagomba kugama bakabashakira iki bakabashakira imodoka ibatwara fata agafoto twifotoze tubatwika zo waretse kwitwara nk'umwana hararenze ariko sasa hano hari umusore uri kuririmba bimeze bite yeah. rebe It's actually my boss. uriya ni boss wanjye uri kureba ku mafoto Something back in the day. yari ari ikintu kidasanzwe mu minsi ya kera Was the next one bajya bavuga ko yari kuba n'icyamamare kidasanzwe gusa habaye agisida again? ntabwo ngiye kubyina nanone boss ari hano ari kureba bari kumwitegereza umuntu uyoboye kano kabari ngo yari umubosi sorry ngo yari umubyinnyi nawe wadanze biza kurangira akoze agisida It's Budapest. dukeneye kugera muri Budapest Dancing there tomorrow. abakobwa banjye baraza kuhabyina mu gitondo Piece of shit. bino ni ibiki This is Sonia. uyu bamwita Sonia She's the most kind. ndetse akaba ari umwana mwiza cyane So you can use the dryer while you wait. avuze ko mushobora kuba mwakoresha dryer mukajya kumisha imyenda yanyu mu gihe muri kuze kuba mutegereje Be kind, but No, we don't we need insist. wapina icyo dushaka bikoresha Does deserve the very ba ballerina bagomba kuba bagaragara neza cyane mu kabari kacu Dry clothes? mufite imyenda se yumye ntibyatinze baza babakoraho riraka yeah. Little white birds. rebe udukobwa tukiri dutoya tw'utwana twiza ntarebe iryatwo tw'utubyinnyi tuba twifitiye utuntu tw'udutiku turi aho ngaho n'udusarikoze Problem because I will not be eating here. rebe havayo boss kazi ngo nawe yahoze abyina E. coli. ikoraye People have E. coli. Whatever. You've just like never traveled. Girls, please. bakobwa Along. I mean, how do you dance together? gute mubyinana About love by giving us difficult people to work imana itwigisha urukundo nubwo iduhereza abantu with. bagoye kubana nabo Hotel Moppon. ballerina hano hafi mu kabari kanjye Yes. There you are. kumbe muri hakurino bite biti Hello. ni boss w'akabari Myself. reka mbibwire uwo ndiwe Casimir, owner of Teramo. nitwa Devora Casimira Okay. nkaba ari ngewe ukuriye hano muri Telemoki Ina So you have big show. nk'uko Osip yabivuze Yeah? ngo mu gitondo muraza kuba mufite show ya dance cyane No ballet gala in Budapest. ni irushanwa rihambaye cyane rya ba ballet riri buze kubera muri Budapest I mean,
Not to brag, but atari brage big deal. ni ibintu bidasanzwe cyane Best dancers get kuko natwe n'abantu badasanzwe rwose bagenda bagatumirwa hariya natwe ntidusanzwe To be a dancer. nanjye nakuze ndi umubyinnyi Like to call you a minivan to take you to the city. okay reka nze bahamagare minivani z'abatwari bageze mu mujyi nakuze cyane urebe Sonia Pozguyasht. urebe bavuga mu kiwabo bimeze bite ni kwa kuri mushobora kuba muri kwitambukira mugahita muca ku kabari kugama nyine tuwari utubari tuba turi ahantu mu mashyamba tudakeneye abantu baza kubatera rwaserera pasha turize papa wawe kabisa hari umwana waje hano ngo w'umukire bita ngo ni pasha Zori What up? bite Make sure it gets to your father. menye neza ko bigeze kuri papa wawe abaje hano baje bishyuza Russian Pasha. bebe sasa hano twabonye umukobwa w'akaragi ari kumva ibintu nabi hari utuntu bambara mu matwi ntabwo ari kubyumva fresh ni cyo kibazo ndakeka byakonje byaguyemo amazi nkeneye kujya kuri toilette My sister has to use the bathroom. sister wanjye akeneye gukoresha bathroom Come with me, sweetheart. okay va tujyane twite hati mo baby umukobwa areba ikigabo dore ukuntu baretse umubyeyi yabonye ibintu uburyo umuntu asara uburyo umuntu areba umuntu ukavuga ati uyu muntu ntabwo ari shyashya Up those stairs? ni hariya hejuru urebe hari abantu ubundi bareba umukobwa wawe ugahita uvuga ati bano bantu shabu bano bantu bya bigabo byaje kwishyuza biri kubitegereza bimeze biti ni akana kakiri gato This way? cano bavayo gake cyane ni akabari kari hano kaba karimo amafoto umugore wa hano ngo yahoze nawe ari umubyinnyi wa danje yagiye yifotoza byinshi umukobwa aza areba view ni nko kugera kuri studio yanjye ukuntu haba hameze twahahinduye ibwami mwamenye ko bebe ntibyatinze umugore avayo hano sasa hari watangiye gucuranga bayita Dance of the Sugar iyo njyana nyine tu abakobwa bari hano guys none se I think he wants us to dance. ndakeka arashaka ko tubyina tu He's playing Sugar Plum ari kubyina Sugar Plum variation. I could use some practice. genda umva twabyina Go. We're going. reka tugende tujye kubyina abantu umuntu ari kuducurangira kandi turi ababyinnyi badukubise n'imyenda isa neza baratwumutse urumva tutajya kubyina twa dukobwa dutoya tuba tudafite ikintu na kimwe twitayeho aho tugeze hose nyine twikora ibyo dushaka imyaka 16 20 hano bavayo bimeze biti bavuye muri Amerika ngo bari muri Budapest bari muri Hungary bari kujya muri Budapest ibyatinze batangira kubyina yarabari basa nakuzemo ngo ibi bintu ngo ni iby'abakire ngo naga biba bimureba ibyatinze umukobwa yajano we afite ikibazo cyo kutumva yaje kwambara kakantu ko mu matwi ariko ntabwo kari kumva neza kameze nk'akapfuye ukuntu baba bagenda uyu ari ibyo ari kumva rebe avayo gake cyane rebe sasa kugera hakuno yasanze mutaza gushyira amaraso ku meza yanjye wa mugore ariko hari umuntu bari guhana hakurino uri umugore w'agatangaza cyane ubutaha nzagukata ururimi rwawe barangije bafata hakurino bamukura iryinyo niko bafata rebe fata inyuguti ku rurimi urebe nta kuntu abantu ari abagome umugore yabirebye rumirwa ibintu bibera muri kano kabari ntabwo bisanzwe ahita avayo yihuse cyane kureba umukobwa yagiye baje kugama kumbu uyu nguyu naho yagiye aracyari hakuno bimeze bite abana bimereye neza batangiye kubyina nuko babibyinira amashenge babyina batyo abaturage hano sasa abantu b'abanyakabari baje bameze neza
iyo tumaze gusindara twizihiwe none dutangira kwigana ni kamwe kose. If you want to solo, you can have. Niba ushaka kubyina wenyine ujye ubyina wenyine. Watch it, princess. Princess gabirebe nawe jya mu bafana. Umugore abo ari icyo abonye kidasanzwe. Kano kabari barimo yabite gatoya kanyoni katugira ijoro ryiza dore biga ukuntu byatangiye kubafata. Hey, we bebe cya kigabo twabonye kiza kwishyuza cyatangiye kubafata uko kishakiye menya cyageze ngo nuturaye bakubita habi. Uko niko bigenda. Ukene kuva hakuno dore ngo bararasa umugore. Bimeze bite? Umukobwa ari kubireba. What happens when you disrespect a man like me? Ubonye ikintu kibaho iyo wubahutse umugabo umeze nkanjye. Karabaye. Hari umuntu ushaka kungerageza wundi. Hano ni muri teritwari za Markovic. Hari umuntu ukeneye gukina ponje. Bishe wa mugore ubatoza. Umukobwa ntago arabyumva. Baje kwibyinira biri aho ngaho. Tubabarire ntacyo dufite cyo kuvuga. Kigabo ni ikirwaye cyo mu mutwe. Katunywemo. Ibyatinze. Gore tavayo. Mutuze. Bino bugoryi ni buki. Mishina ya koroleva. Wishe umugore mu kabari kanjye. calm down. Mutuze. Everything will be all right. Buri kintu cyose kiraza kumera neza. He shot her. Araramurasha. He shot her in the... Aramurasha mu ifesi mu isura yiwe. Please. Muhamagare polisi. Gerageza uretse gato. Kigabo gisa n'igisazi ngo bafite. Bones. Yewe. We byamucanze ntago ari kubyo. Muhamagare polisi. Dufashe kiramurasha. Ladies. Bakobwa. We'll call the police. Turahamagara polisi. Osi. Show them the safe room. Bereka icyumba cy'umuteka muri basement. Urebe. Twana tw'udukobwa twiziye buri ibintu byose biraza kumera neza. Umukobwa byamucanze ntago ari kubyumva ukuntu bishe umuntu wari ubayoboye. Ndabasezeranya hakurino ntabwo wahaguma kirazira ubashije kwiruka nawe wakiruka cyane. Umukobwa yitacaho. Vayo hakurino. Bebe. Gitiyo. Turi muri Budapest. Bahita bakingaho gutyo. Bimeze bite? Babo vipi? Bayise ngo iki? Turetireto. Niyo filime tugiye kureba. Itwadu filime tw'ubwenge. Kurikire filime witonze. Madama kubita. Ubusazi buhagije. Mukurikire Osip. Arabitaho. Ndabatanduka. Muze tugende ndaza no kubaturisha. Munkurikire. Buri kantu kose karaza kumera neza. Abakobwa bavayo bari baje bigire kubyina Budapest ngo mu kirori gitumirwamo abahanga gusa. None uwari ubatuje wanabazanye baramwishe. Naho ngo babatwaye muri basement. Sasa hano hari utumva wifitiye ikibazo. Sorry. Yifitiye ikibazo cyo kuba afite ikibazo cyo kutumva. Bimeze bite? Avayo we n'akana keza kari aho ngaho. Ni karumuna kabo. Kugera hano yasanze wa musore twasanze ari kurimba bite gatoya. Wayobye se? Ngiye ntabwo mvuga. You don't hear. Ntabwo mva. Urebe. Musore aritoragurira. Twos? Ukunda za tatuwaje se? You wowe are pretty. Urakamara ikurarenze. Uri mwiza cyane. Wowe rero nawe ntabwo usanzwe. Vayo nkwereka ukuntu udasanzwe. Urebe. Sasa abana b'urubyiruko noneho bo hari ukuntu babumva buri kantu kose nta kibazo gatwaye. Kiriya kigabo kiturasiye umuntu wacu. Boss ari kubahamagara. Ari guhamagara polisi. Turaza kubyita. Ni agahinda gakomeye cyane. Mana yanjye ntabwo ndi guhumeka. Sindi guhumeka. Gira ikintu bikora. You eat this, iryo tuno. You'll feel good in no time. Uraza kuba wumva umeze neza ku kanya. Ndekuzwa sindi guhumeka. Kano gakobwa reba. Gasano akabebe bita ngo ni Mira. Gatoya ariko sinjya mvuga abakobwa bakuze. Ntago mba mbazi. Rebe. Bimeze bite nsuze na papa wako bita ngo ni
DJ Rick That bread off my floor and move quickly. ukure mu nzira uriya mwanda kuri floor yanjye kandi mubikore vuba. Yeah, do as she says. ukore nk'uko abivuze. We should have a little chat. dukwiriye kugira akaganiro gatoya. kuza hano iwanjye ukica umuntu wari uje kwiyo. More blood. ariko amaraso turakeneye mecura. Most fat. kuki mutakoresha ibintu by'imikoropesho muganagura. Gore ve tugende. ubwira ukuntu uzana ukica abantu. bari baje kwiyugamira. Kirabo. Rebe. Arubazanya abandi. Ndafashe ballerina. Kora ku muryango. Nicyo kibazo. Hey, this crazy drunk lady got in my face. Uriya musazi w'umusinzi w'umugore yaje mu isura yanjye. Ubw'imbunda yanjye yari iri gukora neza. It's not my fault. Ntabwo ari amakosa yanjye. Ballerinas will claim otherwise. Well, bariya ba ballerina baraza kuburana ntabwo bari buze kuvuga ibintu bisa nk'ibyo uri kuvuga wowe. Nubwo bari kuvuga ibisa n'ibyo uri kuvuga. Niba badakora natwe, do what you do. ukora icyo ukora n'ubundi. Ugenda bakate indimi zabo. Slit their throat. Amajosi yabo yakate. We can be done with this. Ibyo tukaba twabisoje kandi. Icara hasi. We cannot be impulsive. Ntabwo dushobora kwitwara nkaho nta kintu twitayeho. The disappearance of 6 Americans will not. Ibura ry'abanyamerika 6 ntabwo ryagenda gutyo gusa batarimenye. The information. Dukeneye kubanza tukamenya amakuru. And be strategic. Tugakoresha n'uburyo buri strategic. Sorry, I will take care of you. Gusa nugira ikibazo wowe ndaza kukwitaho. Araseka. Ni cyane ngo cy'umuboss bita ngo ni. Uraza kunyitaho. Am I hearing this right? Byumvise neza se cyane byumvise neza. But it will come with a price. Gusa biraza kuzana n'igiciro. Watch yourself. Wicunge. I am the son of Lothar the Butcher. Umwana wa Lothar the Butcher, umubazi wa danje, umugore afata imbunda. The Vol. There is no chance of mercy when you cross my family. Nta mahirwe y'imbabazi iyo utangiye kubangamira umuryango wanjye. Uba utucamo. Mwana ngo papa yitwa Lothar. My father. Njye ntabwo ngiye guhamagara papa. Would like to meet him. Ko nakifuje guhura nawe se. My invitations. Uko nagiye mutumira kenshi ntabwo yigeze aza kenshi cyane. Papa wanjye bari busy. Doesn't have time to drive. Ntabwo yafata igihe cye ngo aze hakuno. Ariko mpamagaye rimwe. Yazana akaza kukubabaza. Wamfatiriye. Nibyo se. Ko ngufite wica umugore w'abandi itamwereka amashusho hakuno. For many years I paid your father money. Imyaka myinshi cyane maze nishyura papa w'amafaranga. A debt I inherited from my own. Ideni nazunguye papa wanjye mwiza cyane. Papa wanjye ari n'imideni papa wawe none amaze igihe anyishyuza ideni rya papa. Payment stop today. Ubu ngubu iryo yishyura rya hato na hato rigiye guhagarara none aha ngaha. Tell your father. Ubwire papa wawe niba ashaka amafaranga ye agomba kuza kansura tukaba turi kumwe ngiye nawe. Kandi nshaka ka envelope twari twaguhaye. Umugore nabonye akantu nyine hari ukuntu bino biraro usanga byarishyuzaga nk'umubyeyi yamara gupfa bagahita bavuga ati kiriya cyana kigomba kujya kitwishyura. Tugereka kuri baba bakuru. Yesu we turi mu muhanda. Umuryango wanyu se n'inshuti zanyu basi baza ko muri hano. What about the theater? No. Ibijyanye se na theater. Grace. Yego. Paze. You're back. Wagarutse. Bonnie. This? Uyu yarirukanze. Kino. Sasa kano gasa na kasinze. I am not important. Tell me. Wimba zondi we sindi ingenzi gambwira. Grace, don't tell us bitch. Tabwira no bitch cyo na kimwe. That girl is very. Umukobwa ni mubi cyane. She just hates me. Aranyanga kubera ko mbanamubwira ko agomba kujya mu kuzimu nakana gatoya. You and I can be best. Jye nawe twakibera inshuti nziza rata. Ari kumubaza niba inshuti zabo ngo zizi ko bari hakuno imiryango yabo. Twarya pineapple pizza sibyo. People do to Grace. Quiet. Ziba. Grace. Ata Grace we. Be my friend. Inshuti yanjye. Tell me. Bwira. Who knows you come? Ninde uzi ko mwaje kuri telemoke in. Ntugire ikintu mubwira. Dad. Buri wese arabizi. Mama wanjye, papa wanjye. Okay, they're gonna come looking for. Bose bagiye kuza kutureba. Bonnie. How can I save your soul if you? Kuti nagutabarira roho yawe uri kubeshya ko kuri kumubeshya. Aya makuru barakeneye. Nta muri buze ratkutabara. Kagoryi. Gura itacho abane bakeneye kumenya niba ari umuntu buze kubareba. Help us. Basi dufashe. Please. Dufashe. I would, but. Nakabikoze. Bedevora. Ariko uriya mugore y'umwubahutse. Take your tongue. Ururimi rwawe rutwara. Bimeze biti.
muri make barashaka kubica kugira ngo bari baje kumenya neza niba nani kintu na kimwe giteje inkeke hatazaza n'umuntu uza kubabaririza. Ni Abanyamerika baje muri Budapest kwibyinira. Ntibyatinze twigarukire hakuno. JP Technology Computer Limited kuri computer z'ubwenge bagufasha nk'abifasha i Kigali. Ahantu hose urabahamagara kuri 0782 computer z'ubwenge zikakugeraho cyangwa se computer bakayikora neza. Doki hari ikibazo mfite hano gihambaye uzugikemure. Uyu hari wayahamagaye bite ngo ni Doke bimeze bite? Ni wa mugore uyoboye akabari Pasha Pasha niwe wishe umuntu. Devo yashaka iki? Devura ntacyo yashaka. Wishe umugore. Katuve muri iyo no mwaba w'imbeba. Gamereza ya envelope. Amafaranga. Give it back to Devora. Ntiyasubije Devora. What? Iki? We can't return empty-handed. Ntabwo twasubira nta biganza nta kintu dufite. Sori papa aratwica ziba. Uriya mukobwa sasa mwiza araza kuba ni umwana mwiza yakubwira buri kimwe. Ariko uriya mukobwa ari wirukanse ashobora kuba ikibazo. We ntabwo ameze nk'abandi. Ikibazo cyanjye kuri bari ababyinnyi ni uko hari umuntu ushobora kuba azi ko bari ahangaha. Nta n'umwe mishimara. Byiza ubwo rero Dokota yakora akazi ke. Bose prifata bari ababyinnyi bagende ubatware yuri abatwike. Urebe niba nta muntu uzi ko bari hakuno tubatwike. Kumbe bageze hano basanga umwana wo kuri baraseka utwana duto. Urakora iki wa cyana buki kigambanye? Wivuga ikintu cy'ururimi rwo muri Hungary. Kuko kano ka bitch ntabwo kabasha kumva no kuvuga. Kubwe bari umuntu ukwifuriza ibibi ntabwo wamuyoberwa. Vuba twigendera twite. Wari umeze neza. Rebe bimeze bite? Barakwereka umugore yategetse ko bari abana babatwika. Sasa wa mugore twabonye barasa mbere umutoza wa bari abana wabazanye dore ibyo batangiye. My big boys are sensitive. Sorry, Mama. Tubareba mama. Ntabwo ari amakosa yawe. I was too gentle with you. Nakubereye mwiza. Bingo. Bamukuramo isasu bahita batangira no gutwika buri kantu kose kiwe kugira ngo batazana mumenye. Bamwitega ngo ni Thona. Kurikire filime witonze. Umuturage w'Ubwongereza twika hakuno batangiye gutwika buri kantu kose kabo kugira ngo hatazagira nuza kubakurikirana du telefone n'iki. Niyo babishinze. Twabonye ugenda n'ibitiyo hanze birabyuka. Ufunga abana bakobwa no kwikoza ubusado. Rebe. Baje kwibyirira. Stupid piece of shit. Kagurye kumwa. Kuki wandaka yenda gukunda. What's wrong with you? Wabaye iki? Osip, give me pocket. Osip yamaye akantu rwose really weird. Kaga chocolate ariko ndumva ntameze neza ariko meze neza mimi. Hi. Uri hayi wasinze. Gute nasinze? Ntabwo nasinze. What about the showcase? Bijyanye n'ikirori. I feel sick. Ndumva ndwaye. Get whatever they gave you out of your system. Icyo cyose yaguhaye ugomba kukiruka. Ntabwo nabishobora boni. Tunaga ko Kind of ballerina doesn't know how to make themselves stop. Gute ballerina tabasha kwikuruka. Baba ritoje byinshi. Kumvise ngo nta muntu upfa gutsinda bamuhaye ibintu bita ngo ni za chocolate. Bebe. No problem. Nta kibazo. Be there in a minute. Naza kuba ndi hariya munota. Ngaho. Vayo. Bamubwiye ajye kubatwara neza babatwike. Bavayo. Utwenda twabo, udukapu twabo twose ari kugenda yihumuriza abantu bantu. Ibyabigabo turabazi. Yohana. Bebe. Vayo kapu by'abakobwa. Babitwike. Ara mwitware nko musinziriye. Pava. Yavuye hakurino.
ukuntu ari kureba ibitambaro bamuhaye utuntu ariko ari muri furi bw'abavayo. Garase we yikundiye witwa ngo ni Garase, kakandi bahaye shokora kari kureba ibintu kakabibonamo ibyikaraga, kari kureba isi kakabona irikaraga. Garase, You ready for more fun? twiteguye tujye kwishima se, kandagira hano mu byarutse. Oh, you're sick. Urarwaye. Hey. Yewe. It's all right. Byose ni sawa. It's okay. Sibyo? You know. Urabizi? You look like a little swell. Uri kugaragara nk'akantu keza. Sinigeze told nobody about. Sinigeze mbwira umuntu n'umwe ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo by'amarangamutima. Iki ni iki? Got a thing for birds. Tumva ashobora kuba nabonye ibintu by'utunyoni, uyu nguyu akuramo umubano, niba ari n'umubano wo mu misatsi. Ugendana twuma. Soft. Nshobora kuba nkunda ijosi ryawe, uroroshye. Umukobwa atangira kumubona cyo bamuhaye. Yesu Kristo akwamagane Satani. Ushobora kuba ufite urugendo rubi. Dore iyo mwasinze ukuntu muba muri kureba ibintu, ugiye kubona ibi irukanka. Yesu Kristo nshaka kuva hakuno, ari kureba umuntu akamubona mu dayimoni. Wisenga. You're not going anywhere. Nta hantu uri buze kujya ballerina. Kobwa vayo. Rebe mujisho we n'umwana w'umukene nta kintu bimubwiye, ibasanzwe abizi. Rebe tangiza intambara hakuno. Bimeze bite? Rebe Rebe kobwa baca mu gikuta. Yesu Kristo twari twiryami karabaye. Ibintu ntabyo tuzi, uriya ngo ni ubwa mbere agiye no muri bisi, ariko dutangiye kubona abahindukizwa bafashe ibinwa cyuma. Rebe rebe bimeze bite? Ikigabo gifata umukobwa wapi bigeri sazimi gerashyira hasi. Yesu Kristo karabaye ekuzwa kivayo. Ubatabaraga ari hakuno, fata hano babarira ntabwo nabishoka. Iminsi yo kubyina yawe irarangiye ballerina. Kano sasa kasinze karacyafite za hangova sorry, kavayo n'icumu ndamwica. Icumu rebe uretse kobwa vayo baba barambutse. Nicyo kintu cya mbere babatose muri rya cumu. Funga amaso. Buduve n'ibiki byose barabyina mu rurimi rw'uwabo, bararirimba. Kano gasore ngo ni akana ka wa mugore. Bimeze bite? Turi muri Hungary, abana bari baje muri Budapest kwibyinira, none bafatiwe hakuno n'akabari kadakina. Are we celebrating? No. It's tragic. Ntabwo ni kubyina cyangwa se ngo nishimwe, ahubwo ni akabari. It's almost 100 years. It's tragic. Ni agahinda. Between the 5 ballerinas, kuri ba ballerina batanu, there is almost 100. haba hari nibura nk'imyaka 100 yo kwitoza, pain, passion, kugenda bakagira inzozi zabo bakazikira n'uburibwe, byarangiza bikaza kwangizwa n'ikigoryi kimwe cy'igicucu. Abana bari bazi kwibyinira, n'umugore ngo yahoze nawe ari muri mwe muri ba ballerina. Ntabwo ndi guserebura, ahubwo mfite agahinda kabari abana batanu bari bagiye kwibyinira. Ibitambo byabo ntibizajye mu maraso yacu. Amashyi. Mama umwana w'abari yibereye hariya ari gususurutsa abantu. Avayo. Excellent bravo. Keep it flowing. I want passion. Komeza utume bikora. Nshaka pasha n'abantu be ko bakomeza kumva bameze neza nta kibazo.
bagume hano ngeneye kuvugana na papa wa kiriya cyane unyishyuza amadeni ya papa. Urebe yaba ari kureba wa mucuranzi twabonye akora hano ku kabari. Bimeze biti mambo vipi? Bayise muri Pretty Retho. Weirder than usual. This fuck drugged her. We have to get out of here. Dufite kuva Really? wapi? Why couldn't you have just waited for the Kuki basi utategereza inzego ngo zize zibikore and do their job? Why did you zigakora akazi have kazo to cause trouble? ugakomeza guteza ibyago? Miss Thorna is dead. Miss Tone yapfuye. If the cops are coming, they'd be Abapolisi iyo baza kuba bari kuza hakurino here by now. bakabaye bahageze. I know this is hard for you to understand because Kuri wowe biragoye all your kubyumva life help, kuko ubuzima bwawe bwose waba umaze uhamagara rimwe bakaza bakagufasha. but we're on our own. Twebwe ubu turi ku giti cyacu. Is coming to. Nta muntu ugiye kuza kudutabara dufite kugenda uribeshya. We're a bunch of foreigners on the other side. Turi abanyamahanga bari ku rundi ruhande rw'isi. Cheapest, most efficient way to deal with this situation Uburyo buciriritse bwo kuba bakifasha muri kino kibazo is to kill us. ni ukutwica ino situwasiyo bakayikiza. Stop saying. Dufite kuva hano hagarika kuvuga ibyo. We know if we stay, we're gonna die. So saying we Nitwaguma turapfa. have to get out of here over and over again does nothing. Gukomeza kuvuga gutyo tubitarangira turaza kurangira natwe. We need to stop talking Dukeneye guhagarika kuvuga because kuko we have to get out of. kuko dufite kuva hakuno tukagenda tukava hano. Ntabwo bari buze kudufasha. Ibyo mwihaye byo guhamagara rimwe musaba bagahita babafasha ubu bufasha bwarangiye. Bimeze biti barakwerekana ibyatinze. Akabari kari ku muhanda hari yavagayo. Hari uwo twabonye bahamagara ngo ujye ukemura ibibazo by'abapfuye. Akabari gakora amashyabdo. Don't fret. Utaza kukonja cyadaje gato. Rebe shaka kobre iwe abarara hano bari baje kwishyuza nibo bishyuza hakuno imisoro. Pasha. Yes pasha. Evening, comrades. Ariko murakora iki mugura mwiza? Pasha. Pasha. Perhaps one day you'll be. Hari umunsi umwe ushobora kuzaba imbwa yo mu nzu. Rebe baraziranye. What is that cretin doing? Ariko uriya muginga arakora icyako. Devora. Doctor. Mon amour. Mon amour. Vayo. You remove the bullet. Asuke tumukuyemo isasu cyane. Byiza. I take this. Giye gufata amenyo amaso n'ibikomwe No one will be able. ndetse n'ababarina bose ku buryo nta muntu uzabamenya. Birakunditse. Ni akagabo kakicanye. Ntabwo iri buze kuduhereza ari amashusho. Bring him this cretin doctor so she can say to my papa. Azanye uriya mugabo hakuno kugira ngo aze kubwira papa ko buri kintu cyose yagikoze atari pasha wagikoze turi njyewe. I want you to kill the ballerinas. Nkeneye ko wica aba ballerina bose. Bane babazanye papa waraza ko kwishimira kabisa. Ibyatinze tuno twana batwice kubera ko kiracyana cyakoze ibara bano bana basohotse hanze bashobora kugenda bakakirega papa wacu ntabwo yabyishimira. Bafite kubica bavayo. Ko bagenda bo bazi kwibyinira n'ubwa mbere babonye ibintu benshi muri bo nanago bajya mu tubari. Kume hano Rebe. Come on, we can sneak out this way. Muvuye duca kuno. The devil will throw you into prison. You Devo. tested, but do not be afraid. Revelation. Ikibi kizagushyira muri gereza ntuzigere ugira ubwoba. Ibyahishuwe. Verse 10. Igice cya kabiri umurongo wa 10. Ngo ari kuvuga ibintu byo muri Bibiri. Wacecetse ibyo bintu by'imirongo yawe. Ibyahishuwe n'ibiki. Yifite ikibazo umwanda. Guys, we might be able. Guys, dushobora no kuba twaca mu gikuta. Dore ukuntu ari kubibona. Rebe. Bavayo. Dusubireyo. Cobra is coming for you. Rebe, ibya bigabo batumye ngo mugende mwice bari abakobwa. Shishwa. Bavayo. Bagendana n'umwana wa boss ngo bita ngo ni Gabo mu Rusiya ngo mugome cyane wishyuza n'umuntu baragiye. Hey. You too drunk? Wanywe nawe? No such thing. Nta bintu nk'ibyo bimeze bityo. Bavayo. Bimeze bite? Rebe. Find them. Okay. Scovefilms.com. Scovefilms.com mu minsi mike iraza kuba iri launched.
muri kureba filime buri kanya. Iyi ni website yacu muceceke. There's 2 of them. Babiri. I don't want to die. Ntabwo ushaka gupfa. I think we can take them. Ikiga twabica ahubwo ari twe. Are you nuts? Turi umusazi ariko twabica gute twe? I'm not strong enough. Sinagomba nkomeye bihagije. Oh shit. I've seen you dance. Nakubonye ubyina. People assume we're these delicate fashion. Abantu batekereza ko turi abantu boroshye. Tworoshye cyane ko ntabwo ariko tumeze. Ushobora kugira tukabyina turwaye, turi kubabara, turi kuva amaraso ku birenge byacu, ariko tugakomeza tukabyina turi no guseka. Utambwira ngo uroroshye rero. Urakomeye ahubwo ntabyo uzi. Urebe. Sasa bano bageze hakuno. N'abagabo bafite imbunda, umukobwa ari kubwira bari abakobwa ati turakomeye nubwo mutabizi. Yesu we muzi muri. Dore ibikapu byaba ballerina n'abacu. Tukapu twabasangamo ibintu by'imikasi. Sasa hano hari abari kumva baje guhiga abana bafite utwuma bakatisha iki n'iki, bafite imikasi. Fradi Osipu yapfuye. This is bad for Pasha. Ushobora kuba ari kuri Pasha. They are here. Barimo hano. Yeah. Hano. Bebe. Girls, bakobwa. in there. Get out. Musoke afite imbunda. Your last chance. Ayo niyo mahirwe yanyu ya nyuma. Kirya agapanda. Twagiye. Vayo. Tutwana. Tubahurira ikiganza barakivuna. Sasa. Ukase muryi. Do. Ho. Bebe. Zuru. Yesu. Udeta. Mugeri hakuri no. Bebe. Wapi? Bashira hasi. Sasa. Turamwanja mahakuri no. Uyaramuyora. Bimeze bite? Bebe. Ufite imbaraga y'abantu bashyize hamwe bagakoresha bwa buryo bwabo bwo kurumana do. Tatamura. Wapi? Do. Yesuwe. Bebe. Ukasimu zuru. Wapi? Nushingaho. Shinga ku bandi. Bebe. Wapi? Bashyira hasi ishyano. Yesuwe. Dutoki twanjye. Zoe. Dore Zoe. Murase. Zoe aratitira. Dore Zoe ukuna titi. Bebe. Mbundira nashize twirukanka. Wimusaba imbabazi. Pereza kuri cyuma. Bebe. Zoe afite ubwoba bwinshi cyane we ntago abimenyereye. Uyabona ngo icyuma. Yambara. Bebe. No. Okay. Genda wamure. Uretse. Bana ni babi. Bano bana ni babi. Guys are drunk and out of shape. Bira bigoryi byanyweye. Fucking ballerina. Kandi twebwe turi ba ballerina. Twagiye. Avayo cyuma. Bebe. Abyina za mbyino zabo. Avayo bimeze bite? Amwitendekaho. Yesu Kristo. Aho kugira ngo agire icyo akora kubyina. Bebe. Kobwa cyuma kubisaza ngo byaje kubica bimeze bite? Bebe. Avayo. Buri wese ari gukinize. Uyu nguyu afite ubwoba bwinshi cyane ngo ubwa mbere agiye muri bisi. Bamutwaye muri bisi bamusengeye barakurura urebe. Filime witonze. Wapi? Ugeri. Baba. Bagoro. Rotse. Zihasi. Yaratwite ivamo. Ashyira hasi. Fata icyuma. Kuri Zoe. Uyu hakuno ari gukina n'uruhara rwa muzehe. Icyuma. Ukweto. Buretse. Kobwa hasi. Buretse ngato. Bebe. Cyuma. Mugenzi baramubaga. Kumva icyuma cyasigayemo hakuno. Muzehe asigaranye ubusa. Utwuma twabo. Kumva yavayo. Buretse. Ukubita mugenzi wacu. Nakwishe. Bebe.
Jerry ho meze biti kubwa ni mubi cyane ku mbyino zabo zo kwigurura pariti bura hari abantu baba bazi kwiyadopta. Holy fucking shit. Pega umwanda wera. That toe blade is sick. Ino ryawe rarwaye. Nagisidi Let's have one. Nakabe nanjye mfite kamwe muri atwo tuntu. Bahita bavayo. Bose bahise bambara ibyuma. Rebe. So there's no going out that way. Bashobora kuba bari hariya hejuru. How can she be having a good time after what happened? Gute bari kwishima n'ibintu byabaye byose. Bishe Miss Tony. We have to focus. We have to find a back door. Dufite gushaka inzira dusora hakuno. Why would a back door? Kuki twashaka inzira dusora hakuno turi ku hejuru iriya. God, there's got to be like a fire exit or something. Hashobora kuba ari nk'ahantu bateguyeho gusohokera umuriro ubonetse. You just gonna leave her? Ariko ntabwo twasiga umurumuna wacu. Sibyo. Oh my God, you forgot about Chloe? Chloe twamwibagiwe. Okay. We will come back and get her. Turaza kumufata. No, that wapi ntabwo twamuze byatinze. alone. Her Araza kuba ari wenyine. hearing aid is broken. Kandi umenye neza ko kakana akoresha yumva kamaze kwangirika. I told my dad I'd look out. Nabwiye papa wanjye ko nzajya mwitaho. Like an A+ job, aren't you? Shut up, princess. Why are Ziba you princess. selfish all the time? Kubera uri kwitwara nkaho wagira ngo Sister. wikunde igihe cyose. Anybody. Nta muntu uri buze gusiga uwo ari wese. Mwivugire. I'm out of here. Genda giye. Grace, let's- Grace va tugende. Dekuzwa. Ntabwo nasiga abandi. Etavayo buri kantu kose kabo kabaro kubyina. Okay. Nta kibazo. You all suck. Kanigendere. Enjoy getting killed. Mugende mwicwe mwishimire kwicwa. Nge ndigenika. Bebe. Ni byatinze. Bari baje kugama. Haba ikibazo hicwa. Umutoza wabo nabo biba ngombwa ko batari buze kuhava. But if you're up, they go down. Ano maesikariye. First time in my life I'm actually jealous of you. Ubwa mbere numvise nk'ufuye. Not covered thy neighbor. Ntukagirire ishyari ibyishimo by'umuturanyi wawe. Vayo. Baje kureba mugenzi wabo ntabwo bagomba kumusiga nyine agomba kuba hari nawe. Bimeze bite? Chloe could still be in. Chloe ishobora kuba arimo hanga akiri hano. Vayo. What are you doing? Urakora ibiki? Go back downstairs. Usubire hasi. Problem. Make us. Tugerageze tukwereke. Be cool. Okay, We talk this over. tuvugane ku bintu birangira. Here is my sister. Sister wanjye ari hehe? The deaf one? Wa wundi w'ikibe She's down the hall, chilling. ari hariya hasi ari guciringa ari gutereta. I would, but Babarire. Gusa ndashaka kwihorera. Ibyatinze. Kuntu bazamura akaguru byonyine. Sasa wohereje abantu hakurino yaje yanasanga abakobwa bakoze agakuryo. Iki cyabaye. Abagabo bari gupfa. Gwararumirwa n'udukobwa bafungiranye hakuno tukiri utwana uyavayo yasize bagenzi bakeneye kwisohokera kava hano ikizu ni kinini ntabwo ashaka kwicwa bisabye ko anasiga abantu yabasiga avayo bebe bamwita ngo uri princess umufana wanjye bita princess ndamusuhuje nawe nuko witwara usiga abandi mu byago kumbe barakwereka princess yakuri no rebe ari igeze anasanga bari gukata umutoza wabo bari kumukata utuntu tw'udutoki twose kugira ngo atazagira n'umenya ngo ninde bimeze bite ahita acaho yipoweye cyane tu Hey. Wait. Finally. I have been looking all over to talk to someone. Ndi gushaka igihe cyose kugira ngo ndebe ko nagira umuntu tuvugana yasanze cya gisekirite cyari kiri hanze cyafashe mugenzi wabo. Wi-Fi? Ibijyanye na Wi-Fi.
What? Your service is seriously inexcusable. serivisi yanyu ni ukuri kwimana nubwo yasaba imbabazi Like, hello, I would wenda have mukavuga ati hello fixed that like yesterday. twakabe twarabikoze ejo hashize Watching this reality television show. ndi kureba televiziyo iriho show ya danje Like a dating show, but ibintu byo guteretana frankly, but secretly, I love it, and I'm 3 ariko nyine mu buryo bw'ibanga episodes behind. episode 3 narasigaye What are baransize you talking about? uravuga I ibiki think that you could utugambo twinshi cyane love on a dating show. wewe uratekereza ko wabona urukundo wenda mu bantu bari gukina filime Because one time I went to Kubera kuri mwe this dive bar that nagiye ahantu mu kabari like street cred. hura n'umuntu This healer, and harangije well, she told me that I have heart condition. ambwira ko mfite ikibazo cy'umutima yamuteye imitoma shabu byinshi cyane She said that I have a block in my heart yavuze ko ngo mfite ikintu ngo cy'igisima mu mutima wanjye when it comes to love. iyo bigenze ku rukundo So nyine don't have the emotional capacity ngo to ntabwo mfite nyine uburyo bw'ubushobozi bwo kuba bw'amarangamutima like talk about it right now. So like I'll kuko ni kubivuga none aha ngaha just go back down. ngiye gusubira hasi You deal with the Wi-Fi. basi ukine na wifi uyishobore pe sibyo urakoze injuga umugabo yabonye ukuntu kitwara imbere yiwe arumirwa we nta kibazo yifitiye bebe eza kunino atatewe arabeshya ariko abeshya ibintu byose nawe atazi umubwiye ngo abisubiremo nubwo byamufata imyaka bari hano n'abana batoya bimeze biti ya bahise ngo ni preterito ushobora guteza ibyago byinshi ibyatinze kumbe hano hari akana kari kwirebera ibintu bibera hano kuri za kamera kari kwirebera ibintu byose bibera hano muri kano kabari Chloe, thank God. Chloe, Imana ishimwe ko ntabwo kazi ngo ni ibiki bibera hano kari kubona ni nk'ibifilime kari kureba kumbe ni ibibera muri kano kabari. She's certifiable. Meze neza kuki naba ntameze neza se iki cyabaye ku myenda yanyu mwambaye ni amaraso se ngayo Zoe ceceka sasa gukubagana babonye imbunda hakuno byiza cyane subizamo hano uyu sasa ntabwo azi korowe ntabwo azi ngo habaye iki dufite kugenda ntabwo twagenda umuhungu mwiza yansezeranyije ko ari buze kunshyiraho tatuwaje. She's waiting for a boy to give her. wategereje umuhungu uri buze kumushyiraho tatuwaje. What should I do? Nkora iki? Don't look at her, she's your sister. Tureba ni sister wawe mukora icyo ushaka bahise baterura vayo ya rebe mbese umuntu twirukanka bari kuva hasi umusore we yari yiboneye agasheri bakicaje no muri ofisi kuba bari kureba avayo Be quiet. uceceke ya bimeze biti bavayo bimeze bite reba hariya hakurya jya mbere sasa Oh, it's you. kumbe ni mwebwe yari yabasize Thought you left. natekereje ko wagiye Guys, she's crying. ari kurira ntabwo ni kurira I have allergies and this place is njye mfite arereje hano hantu huzuye abasazi Here, this will sober you up. bino biraza kugufasha kwikuramo ibiyobyabwenge baguteye You didn't get very far going solo. ariko ntabwo wigeze ugera ku rugiye wenyine bad for you losers, so I came back. Yeah, right. numva bimeze nabi kuba nahombye nkagaruka. Hiding here the whole time. Actually, I saw what they were doing to Miss Thorna's body. nabonye ikintu bari gukorera umurambo wa Miss Turner. They're chopping off her fingertips and gouging. bari kumukuraho intoki bamukuramo n'amaso yiwe. Oh my God! Yesu Kristo iki cyabaye kuri Miss Turner. Miss Thorna's. Miss Turner yapfuye ntabwo ari imikino bana wambwiye icyabaye. Will you listen to me? se basi uraza kunyumva byarimwe kuko ntabwo kari kubyumva ntabwo kazi ko ibintu bari kumubwira ari iby'ukuri bari kubona ari imikino. Uri kumwe n'udushuti tw'udusazi ku buryo ni ibintu biri seri ubona ari abasazi. Safe haven for you and your future. Sasa umugore yabonye ko hasi byakomeye arangije aza ku bakiriya biwe ati nabahaye hakuno ahantu hatuje ndetse n'ibintu
ukunda hari ikintu ngiye kubabaza namwe mumfashe. There are 4 naughty little girls missing. Hari utwana dutoya tune twabuze tubura muri ino nyubako. Hunt them. Mu bagene mu bahige mubafone ndetse mu bacecekeshe ukubone kugaruka mwinywera amacupa yanyu bahita bavayo. Hano kabari gasohokeramo abantu bose badakina. Uyarareba My boys have taken care of it. aya nugira ikibazo abasore banjye baraza ko byita. Boys. Abasore Dead. bapfuye bose. Papa wawe Miles away. ari kure cyane. You are all alone. Ubu ngubu uri hano wenyine nta muntu muri kumwe. Sibyo kabeba gatoya. Hey, Kumba abana bari mu myuko this country has a shooting range. Papa wanjye afite uburyo bwo I'm so sorry. gukoresha Believe it intwaro. when I see it. Okay, ndaza kubyizera nimbibona. Kobwa afite papa uzi gukoresha intwaro. Tabiryeho. Byatinze. Holy shit, you found us a phone. None tubone telefone se. God, I'm gonna call the police. Ngiye guhamagara polisi. I'll get us out of here ASAP. Baziyana none madukura hangava bidatinze. Does anyone know how to use this caveman bullshit? Ese muzi gukoresha bino bintu bya Kevin. Go with your finger and dial down. Ugomba gukaraga mpaka kugeza uhamaga gutya nta kibazo kahita kamutuka nuturara nutubandi. Yeah. Bimeze bite? Felicien Auto Spare Part bahamagare kuri 079 10 100 years. 9325. Papa, no. Papa, I'm not drunk much. ntago nanyweye cyane. No, Vlad cannot take me home. He's dead. Vlad yapfuye ntabwo ari buze kuntwara mu rugo. Yes. Yego. Freddy too. Na Freddy yapfuye. Ni Teremok. Ndi muri Teremok. Yes. Kuri ari kureba. Yego, ndakumva. Thank you, Papa. Urakoze papa. Ni icyana gikore ko gifite papa wacyo ngo umugizi ubona aba bagitumye kuza kwishyuza hakuno. Uramugwe ntago bimunejeje. Kuko amafaranga yishyura ngo nayahoze arayo papa we yarari mbebereyemo bano ba. Devora. My father is on his way here. Papa wanjye ari mu nzira za hakuno. You lie. Urabeshya. Lothar Markovich wouldn't be got Luto Markovich dead in the Tiramoki. ntabwo yaza hakuno ngo asango yapfuye muri Telemoki ino. He is. And he is most displeased. Ni umuntu utishimye cyane. You should not have messed with me. Ntabwo wakabaye wakiriye nanjye. Now you have to answer him. Kandi ufite kumusubiza none ahangaha. Ukamubwira impamvu wakiriye nanjye. Guess I should get ready. Okay, ndakeka mfite kwitegura rero nibaje. Niba ubizi neza kwaje. Yeah. Bimeze bite? Mambo vipi? Unique Nzai Limited. Iyo ukeneye akantu koze ku akantu ku kandi. Uri Nyagatare bahamagara ku 089 umugore bibutse ngo yahoze nawe ari umubyinnyi ndetse umugabo uhora amwishyuza yaje hakuno wagiye kuzana umugore yasaza hakuno hari ikintu kivarisi afite kivarisi cyuzuyemo buri kimwe duce hakuno muce hejuru mwebwe. Bano bari guhiga abakobwa babana bakeneye kugira ngo basubire kwinywera mu kabarero udukobwa tune ngo twateje akavuyo kugera hano basize baziritse wa wundi. Abana bari guhambira utuntu kutundi. Niyagira umuntu kumenyera uhita umukubita mu ntuze zimeze gutya ndagukunda. Urebe ni umuvandimwe we. Byatinze. Hano hari umupampe ntacyo bimubwiye ngo bari kwinywera itabi iki niki aba yibereye niba abantu nyine usanga bazi icyo gukora batajya barakwereka cicika. Kabari hano Guys, hide. mwihishe we mwihishe. Muri firigo hehe naho hose bavayo we ntacyo bimubwiye ni bo hano ni ku kabari niho akora ni bonso kumba abantu ari gufungura bihishe muri firigo ni kura babicaye n'ahantu batajya no mu mufuka bakihishamo meza kwirira bihishe bucece.
hano sasa aho bahamagaye bavuze mu gishinwa. Bebe telefone irasona. Telefone se ushaka guhamagara polisi? Uhereza ubufa. Turi muri telemoki ina. Yemwe udufashe dukeneye ubufasha. Sasa bagasoramo gutyo. Kumbe bunda biranga. Wapi? Bebe ipanu ku mutwe. Kaboko. Bebe kiki. Bici. Kaboko barakarasha. Bana bahita bavayo. Bimeze biti. Twagiye kumbe abagabo ni benshi cyane babatumyeho noneho akabari kose. Buri muntu wese wari kunywa bamubatumyeho kugira ngo sasa hano hari gutegura ibintu. Nyirakabari we yifitiye gahunda imwe yo guhura n'umugabo umwishyuza buri munsi. Hebe abagabo barabatwitse. Kureba hakurya hari idirishya. Twaca muri iriya dirishya tugende. Twagiye. Bebe vayo. Kandi ubwo nuko baza baba barakoze umwitozo wa danje barakubabona babyina kuri utazagira ngo barurushye. Kandi kukurambuka bakaza sasa. Meneza niyo mbunda. Neza imbunda ubwoba bwawe bwa feke. Bana bari gucoba bameze nk'utubeba. Sasa bebe yakura kamwe. Bite nanone kibunda wapi sasku bebe sasa avayo bari bamuziritse icupa kuryinyo sinziriza bityo. Fire! Go, Cam, right behind you. Go! Chine bacungira. Ndabategereza, turagutegereza sorry. Kobwa ari avayo boss. Impressive. Biranejeje. Bravo my girl. Kurasa biranga. Your gun is dry. Bunda yawe yasizemo amasasu. Urakora iki? Avayo kumba umugore afite akaguru nawe nk'akabo. Harya nagore bikubwiye. Kandi ukuguru n'aka fake. Ubwo ngenda kwisha. Now that's what's up. Iwana ibi nibyo bikikuba. You know I have your father to thank for this leg. Urabizi ko afite papa wawe kugira ngo mushimire ku bwake kaguru. Wacyana. Papa. Papa se. Arabanza gishiramo isasu. It is done. I cannot have you running back to your father the minute he arrives. Ntabwo nakishimira kukubona uri kwiruka usanga papa wawe mu gihe ribuze kuba hageze. Urabireba? Shaka kuba umufana we. Sibyo? Tugende nawe ahubwo. Ize nk'umwana. Nk'umusazi Devora. Papa wanjye araza kukwica. Yavayo. Tanya ikibazo na papa wakiriya cyane ahora amwishyuza. None yagize amahirwe cyica umuntu hakuno. We nta kindi kintu kimubangamiyeho. Come on, Bones, where are you? Bones uri he koko tugenda. Bones baramusigara. How could you leave her? Gute wamusize? She was right behind me. Yari inyuma yanjye. What are we gonna do about Bones? Turakora iki ku bya Bones? Bo basimbutse. Dufite kujya gutabara agatafari kiwe. Byatinze. Your friends have left you for dead. Inshuti zawe zagushize kugira ngo Here to hold your hand. Tungubu nta muntu hari kugufata ikiganza. You know, I went to my first audition on my own. Ikirori cya mbere nagiyemo cyangwa se irushanwa rya mbere nagiyemo hari abantu benshi ku giti cyanjye nagiyeyo ku giti cyanjye.
I was 8. nari mfite imyaka 8. Like you, I would not let fear stop me. nkawe neza ntabwo nigeze ndeka ubwoba ngo bumpagarike. We're not alike. ntabwo umeze nkatwe. The role was to be the sugar plum. ikibanza cyari ko nzaba sugar plum fairy. yaragiye kubyina benshi. Did I dance it? ariko suzi ngo nabyinnye. No. Rika. My papa, he papa wanjye with the wrong man. yari yaragiye afata amadeni y'umugabo utari uwo mwiza. He figured at worst he'd kill him, but yabonye ko byaba ari bibi cyane kumwica. he was crueler than my papa had anticipated. yari mubi cyane kurusha uko papa wanjye yari yaraketse. When papa couldn't pay, ubwo papa atashoboraga kwishyura muri Koviki, he didn't take papa's. ntabwo yigeze afata akaguru ka papa ngo abari kaca. Took my. ahubwo yatwaye akanjye. aca kanjye. Would never dance again. ntabwo nigeze mbasha kubyina, sinzongera no kubyina. dore akaguru ahantu yagashyize. Hoping one day my opportunity would come. ati nahoze iteka ryose nizera ko umunsi umwe amahirwe yanjye azaza. Ebe ya bimeze biti ngo aravayo yifitiye ikibazo, afite akaguru ka feke. hari umuntu wakamwambuye, amwambuye akaguru. One last dance. ama imbyino yawe ya nyuma. imbyino ya nyuma sorry. barakwereka umusaza ari kuvayo. we ngo ni umukire cyane kandi umugizi wa nabi. hano hari uwawe utwaye bisi yamupfanye, agiye kumva yumva iziciyo bidasanzwe. korteje ya danje. bimeze bite? ukeneye kwiga imodoka uherereye i Huye, wiza driving school baragufasha amafaranga makeya ku banyeshuri, ukabimenye neza cyane. 078 0288 078 sorry 078 0282 munyihanganire ukuntu mba ndi kurikirana akantu ku kandi nyine kugira ngo ntaze kubabeshya. umugore yaje kuri no afite ukuntu ibirahure bye bimeze, aza kwitoza ngo imbyino ye ya nyuma. bimeze biti ebe we yafatiye hakuno. Devenir chèvre. avayo ka kagabo kabaga abantu. It means isobanuye ibyo mvuze. your struggle looks ridiculous. bisa n'ibibazo byawe bikomeye cyane. kobwa avayo. Like angry little goat. umeze neza nk'agahene karakaye cyane. ihene muzi icyo bayikora kwa ba mucuma. gusa hari igihe twajyaga tuvuga ngo ihene zica mucuma. hagarika. kaveka kagabo n'akabazwa kambaye amashishi. vaho. wapi. vayo. Make you more comfortable. Stay away from me. guma kure yanjye. ukuramo. Let go. uretse ndeka. turakoresha igikasi. dekuzwa sasa kubona muragiye kubaga. fata kureba. kobwa arasikira ukuntu ubwoba kwica cyane noneho bikarangira uri guseka. Are you kidding me? uri kunyinisha. My toenails break all the time. inzara zanjye zijya zikunda kuvamo cyane. And you know what I do? uzi icyo nkora iyo zavuyemo? I peel them off. ndakomeza nkazikura mu nzira. My face and I dance. hanyuma nkaseka nkabyina. Because I'm a ballerina. kuko njye ndi ballerina. ngakomeza nkabyina ndi no guseka. ndangije niko bigenza. njye ndica rero nanjye. rebe byatinze. mboneze ni ngewe gutabara. kano kaje gukumutabara kumbe ni ikigabo kirimo hakuno. ni umusazi Devora yapfatiye hakuno. ni cya kigo gikishewe koci wabo yavayo. papa wacyo nacyo ari kuza kukireba, ndetse ibyo uriya mugore ngo ni Devora ashaka ni uko papa wa kiriya kigo ryaza hakuno ngo bari bize cyane, ndetse yaramuhemukiye ashaka ko baganira. turi mu mashyamba yo muri Hungary. abana bari bigiriye muri Budapest kubyina.
kwa kundi usanga twimereye neza tugiye gukora akazi tugahita turwara akarwara gato gaciriritse. Bano bana bari bagiye gutsindira irushanwa ridasanzwe. Uri he? Sasu yaje kureba mugenzi we. Fata inkota. Hebe. Ya, uze havayo. Saza kuko uyu ni urebye ukuntu atambuka uhita ubona ko ari icyamamare. Ari umunyacyubahiro cyinshi. Abana bari kureba. Mugabo uje ntasanzwe. Yesu Kristo. Allo Lothar. Bite Lothar. Why are you answering? Kuki uri kwitaba telefone ya Pasha? Mungu wanjye. My son on the line. Shira umwana wanjye ku murongo. Remember me, do you, Mr. Markovic? Ariko se waba unyibuka neza Mr. Markovic? Cyana kiri hakuno. Niba ushaka kongera kubona umwana wawe, vayo hakuno umujyane. Kumbe sohoka cyo banamurasha. Kobwa ari hano. Ukanguka yakangukiye kuri cya posesi. Yesu Kristo. Bebe. Hagarika hano asakuzuka. Karabaye. Sandwa zikurasa. Stay. The princess. Pose. Wanna duet? Shaka tujya kubyina se? Bebe. Barakwereka sasa. Kurino. You motherfucker. Waki endaro we. Bashyira hasi. Barakwereka umunyacyubahiro cyinshi. Ukuntu Skova agenda. Uko baba bameze. Cyamamare yo nisokeye do. Kugira ngo mutanafotora. Ugize amahirwe yo kumbona nta gufotora ubundi. Kuko ushobora guhita usanga bikugendekeye nabi cyane. Nta mwanya mbafite amafoto. We're going back. Ndakeka tugomba gusubira hari inyuma. Dusubire tujye kubareba bose kuko ni bagiye kubica barabagabo bafite imbunda. Tongera kwigira komanda. Dore Mira ndamusuhuje kano gafoto ndakagutuye. Mira wakana gato k'imyaka nk'itanu. Neza ni Mira ku gahuru yabaye umusirikare. Bimeze bite? Kumbe dore abagabo kuntu bakora abagabo barinda Skove nuko bakora nabo. Burinda Skove. Chiki. Baramba kazi bavayo na za sifa. 16. Kind of explosive. Bino ni biturika. This place is wired. Hano hano ashobora kuba agiye guturitswa. Chiki twiruke. Bavayo. Bimeze bite n'abana batoya. Bifitiye gahunda zabo nababwiye ngo no munsi ndabakubita show mugira ngo nababeshye do. Kumbe bagwa ku musinzi. This place is wired. Hano bahashize ibisasu. What? When the fuck are you back here? Kuki mugarutse hako? Twari tuje gusitabara dufatwa. Bakura amatara. Bebe. Ya. Kumbe. Cyecuru. Yahoze abyina bamugirira nabi cyane bamuca akaguru. Avayo. Yambaye imyenda y'ababyinnyi. Uri kubyina ko kwa nyuma nicyo ashaka. Bondo. Yesu Kristo. Give me that bastard. Mumpereze icyo kinyenda. Utume tajya hafi yanjye. Divur Casimir. We're just like you. Twebwe tumeze nka ballerina. Turi ba ballerina. Mubikigwe ntabwo mwamwizeye. All we want to do is dance. Icyo dushaka kwikora ni uko bibyinira. Nanjye ni uko nabishaka. The chance. Pasi duha amahirwe utigeze ubona. My father is very... Papa wanjye afite imbara yabafasha. Like your father don't help girls. Abagabo bameze nka so ntabwo bashobora gufasha abakobwa nkatwe. What he did to Devora. Reba ibintu yakoreye Divora wacu. Divora bakobe akira kino kigori cye. Fire! Kumbe! Karabaje badakina. Bimeze biti. Bebe. Gira papa hagarika kurasa wa kigori cyangwa umutwe ngumene. Papa! Hagarika kurasa. Muzehe. Bebe. Yewe. Blancas. This Bako. solo. Nimwirukanye ko ngiye kubyina njyenyine. Chance. Ugifite amahirwe. Abana bahita bavayo. Bimeze bite? Umugore ngagiye kwibyinira wenyine niyo mbyino ye ya nyuma. Afitanye ikibazo n'umugabo amuciye akaguru. Kuguca akaguru sha wibyinira.
ibaze ufashe nk'umusobanuzi wundi kuko ngiye buriya ntago wamenya ahantu nzimiriza abandi bakoresha indi mukamuca nk'ururimi ibaze rebe namba namenye aragurwa niyo mpamvu tutajya tujya mu kabari ukuntu umuntu ashobora kukwanga akakwiyenza akagukura iryinyo ugatangira kujya uvuga ngo ikintu nari nkwiriye kuba gatangaza mu babyinnyi nagombaga kubyina imbere y'ibihumbi n'amajana y'abantu harimo n'umwamikazi uwo niwe nagakwiriye kuba narabaye we none dore fata umwanda bo cyane papa reba icyana ariko muri ibyo byose nta na kimwe cyabaye kubera wowe Luther Markovic w'ikitindi dore ukuntu nsigaye ngendera ku kaguru kamwe watwaye akaguru kanjye reka wishyure ese bite ubwo inzu yarayibyinishije arayituritsa ba ballerina bacu bamanuka batyo bimeze biti guye batyo ntibajya bapfa gupfa mwe muracyabaho ijoro ryose baraye mu ntambara kandi ngo bafite ngo kujya kubyina muri iki gitondo turi mu gitondo bimeze biti kureba hano hari undi muntu uzi gutwarara iwana ndabizi akira fata kasike tukwereke dutware tujye mu mujyi ati ritime niyo mbyino nibo babyinnyi mugiye tugende bahise bipakira kuri moto biriya bintu birabujijwe buriya gutendeka mujye mugerayo amahoro moto ijyaho abantu babiri bonyine bimeze bite mambo vipi nababwiye ngo banyita scofilms.com igiye kuza vuba bakubite show twirire show nababwiye ngo buriya urwandiko rw'abanyarwanda rwaraje rwandikiye abanyarwanda urumva barwita scof bimeze bite abana bavuyeyo bararukize bafata utumoto hano hari ikibisi cyabazanye igihora cyapfuye niza modoka zitaza abantu bitwa ba Felicien Auto Spare Part bakorera igikondo sejim usanga muzikanikira bimeze bite mambo vipi ati abantu babyumva buri hamwe ati mera neza nurangiza tu joining uze tubyine bimeze bite mambo vipi uko binjiye Budapest bavayo aho bajya barahazi baparika hano habera ibirori naho habera ibirori nyine tu bahita bavayo Hi there. Isn't I late for check-in? Inshuti zanjye twatinze kwinjira. We're here to dance. Turene ngo tujye kubyina. Americans. Muri abanyamerika. Bahita bavayo. This way. Hano hakurya. Ntazagira ikintu kiguhagarika gukora ibyo washakaga. Tubikoreye Miss Tona. Ntibyatinze baje kubyina. Ndetse bati tubikorere Miss Tona. Ari wari umutoza wabo mukuru. Ndetse babyina na ya myenda yabo iriho amaraso. Ibivu. Ibyondo ibiki n'ibiki byose bimeze biti imbere ya audition sorry muri audition ya Danger abantu benshi cyane b'abanyacyubahiro benshi bahambaye bimeze bite mambo vipi ukeneye filime zacu kandi ndetse no kwamamaza kuri filime zacu ni 0782542321 iyo nimero ugomba kuyimenya ihugure akadomo net akadomo rwa
hamwe utwara amafaranga yawe make cyane bakakwemera kwihugura bakubaza ibibazo bitatu bifite ibisubizo byabyo, warangiza ukagenda uhitamo ni multiple choice nk'abantu bayizi. Iyo umaze kubikora gutyo ukabitsinda ya mafaranga bayagukubira kabiri, niyo manota uhabwa. Bimeze bite? Mambo vipi? Muri make yashyiraho ni nka minerivare igufasha kugira ngo ugire ute bakubaze cyangwa se ugaragaza ubumenyi bwawe. Nuko twayisoje, banyita Tkof, ibyo murabizi. Reka nze dukomeze n'iyindi bayise ngo iki, CSS Red Notice, ariko ka filime tugiye kureba mu kanya, kwikomereza n'uburyohe bwinshi cyane. Bye bye. You wanna wait? Like